ga lepu bitarik bunai Agos udau ga jini lang yong ilang pai ba hitai ha tubiar taknyang ipor manigan nila cipau citin itau unir ong tubiar taknyang tujuk peman ting pai ba ili kepor dekat degam teh kodi gila picor nyawa piwo Iwan saya kini jingelang udah kut dega JSTOA wah lewat ni kepor IMKM ilum pai ba katakan kedaban jori pile wo Iwan pi ha ketegesni leba kimat wo iklami daubun iklami nali yang ki pai ba le do jimut ki ta plus kamjo nili yang igi kita membarle doi biyo jumuti kata kamte himat ki wo yuklam man gamnina wa hagi tegesni o khudi gilo wo pemsiap membar thme wo enroll yi membar thme kamjo iporle yiki warim leba lekepor IMKM pai ba Hoyi krek lang wi ni kesen JSTOA biang kadang te banjur pi nyawa piwan chagli jingalang pada kod dengan JSTOA iwa hekini kisni wadadam bon gi perlok kiwa kentho dan kenno dan kiwa kwa uya join membar wa gani association yang dekat dengan te ini kalian yang iwai kedua wo yuksia membar UI ni kepor iba ile MKM pi ui krek langi genu ki kam wo geseng dawa pi da kemat kuar kang ujing tuncia ini daerah pilek gene kubor u spread ko cuak cening nang kilap ijar wo para wo botrong yo tip ki wa ide gimat wo yaklam de ko ar ni por haji to oga kit kaba kamtam yo simen klingkar ujo kumpoi ini kepor cukupor ni tai nepor lumtong transpai chado bernihat dekat dengan teh kelipor banjur biang ipi wah coba api hamdam Yawan kenang klempep yo api uap nene yo api senyau haji to ni kam